Iri ni irushanwa ribera mu rw'imisozi igihumbi. Kubaho wanyura ku munyarwanda wese ntago wamubaza ijambo Tour du Rwanda ngo abure icyo gusubiza, kuko ni irushanwa rituma abantu bose twishima tukagira umunezero. Aha amagare atatse ubwiza, abakinnyi baturutse amahanga yose mu isi baba basesekaye mu rw'imisozi igihumbi baje mu marushanwa ya Tour du Rwanda. Ubundi mu mateka ya Tour du Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda, Tour du Rwanda yatangiye mu mwaka w'1988, aho rikaba ryari isiganwa ry'igihugu ry'abakinnyi b'imbere mu gihugu bisanzwe. Mu 2009 ryahinduwe mpuzamahanga rijya ku rwego rwa UC 2x2, bituma ari irushanwa rikomeye muri Afurika. Muri 2019 ryazamuwe ku rwego rwa 2x1, rihuza abakinnyi n'amakipe akomeye ku isi. Ubu ngubu ibihugu bitandukanye ku isi byitabira amarushanwa. Mu banyarwanda bitwaye neza muri irushanwa harimo Adrien Niyonshuti, Faris Ndayisenga na Areruya Joseph. Uko Tour du Rwanda itegurwa: ubundi Tour du Rwanda itegurwa mu byiciro bita etape, bisanzwe hagati ya 6 n'8 bigenda bihuza imijyi itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Izwiho gutambagira imisozi ihanamye ndetse izamuka cyane. Imisozi ibereye u Rwanda abahungu bakayizamuka bakamanuka iyindi, imirambi bakayirambura nko mu burasirazuba bw'u Rwanda. Tour du Rwanda ibaye ku nshuro 17 muri uyu mwaka, ikaba yatangiye tariki 23 z'ukwa kabiri 2025, aho bahereye ku gace ko gusiganwa ku giti cye, umuntu ku giti cye babara iminota n'amasaha yagenze, aribyo bita individual time trial. Ku munsi ukurikiyeho wa 24 z'ukwa kabiri hazagendwa agace ka Rukomo Kayonza. Ku munsi ukurikiyeho tariki 25 z'ukwa kabiri hakurikiye agace ka Kigali Busanze. Ku munsi wa tariki 26 z'ukwa kabiri hakurikiraho Musanze Rubavu. Ku munsi wa tariki 27 z'ukwa kabiri hakurikiraho Rubavu Karongi. Ku munsi wa 28 z'ukwa kabiri hakurikiraho Rusizi Huye. Noneho ku munsi wa tariki ya 1 y'ukwa gatatu hakurikiraho Nyanza Kigali Canal Olympia. Ku munsi wa mbere w'irushanwa, aho agace ka mbere ko gusiganwa umuntu ku giti cye babariye yakoresheje kegukanywe n'Ububirigi Aldo Tairo w'imyaka 19 ukinira Roto Development Team y'iwabo mu Bubirigi. Iri rushanwa kandi rikaba ryatangijwe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, afatanyije n'umuyobozi w'isiganwa ry'amagare ku isi. Kora subscribe na share kuri Oparion TV kugira ngo dukomeze kubana mu byegeranyo n'ibiganiro bitandukanye.